Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mana kebintan sabandingan nagyang kutuwa haditha ikatlo pulo agu pito sa gyang utama haditha pambagantan sabandingan sa atas kanyan mawrid Allahu subhanahu wa ta'ala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. Mana niyan? Namia katitayan kuwata wa Abbas asu Abdullah ya suat Allah subhanahu wa ta'ala sikirana dua makna ambata asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na di inian di panutul maka popo unsi kukadnan yan atabaraka wa ta'ala mata anas kanyan na piteru yan mata ngunas wallahu subhanahu wa ta'ala na piteru yan inna Allah katabal hasanati was sayyiat mata natigenas wallah mata nasu Allah. Nah ini surat yang sumang abipiya sumang ararata thumma bayyana dhalik urian yan napiya karayagian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mata nasu Allah. Nah ini surat yang sumang abipiya amad nagu mangararata amad urian yan napiya karayagian. Nah tunay Peter yan faman hamma bihasanatin falam ya'malha nasadna tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa maka peniat sa mapia agalbuk apung galbuk niyan urian yan falam ya'malha na dan yan manggalbuk saya sebab ada yan kang galbuk na sebab saan namin ni umauna sendu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala importante katabaha Allahu lahu indahu hasanatan na isuratun utu Allah subhanahu wa ta'ala sa timan na mapia kumpleto makna gibugyap niya tang sa gyang kutuwa mapia galubog orian yan ada nga manggalubog sa sabab sa anaminis nulur ka pada galubog ka mas importante na gumapia na beda sanggar Allah subhanahu wa ta'ala sa gyap niya tanggaro sa timan mapia kumpleto mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ibarat yan, ay ibarat sa kanami peniat ka simbayang ka sa tahajjud si ko gagawi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Urian yan na si ko dapat ka umagi ang kutoras akap simbayang ka sa tahajjud na badin ad na mini taling umar ka asan do mangurip Allah. Lagi do ka talwir ka ko kaya talwir ka umbalalok ka uli na ina ka uli na ama ka saad na kasungan niwa importante mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na magasumagaan na makanuron mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sabab sa gyang utad nga kang galubog sa gyang utah tahajjud misabab sa gyang utah minis ndur ka nagyuto na ing bela sa rakaw to Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mana mapia ay sulat yan yang galubog ka mapia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kumpleto mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay importante na gyang kutuwa minis ndud sa gyang kutuwa niat ka mapia na mapia agalbuk mangurip Allah kenapa marata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kaupman waya pakasnudan ko na marata mangurip Allah ibarat sa kana manit niat ka tahajjud ka na si ko dapat ko magyang kutora sa tahajjud ka na baka nang kiya tawagi yung mga ginaway ka saan na panggalubog niyo di mapia na sumyong ko na di karo kebalasan ka aya game aya minis ndudu ka sagyang utama pi anyat kana marata galabag mawrif Allah subhanahu wa ta'ala
fa in huwa hamma biha, na amay ko tigu Allah subhanahu wa ta'ala pas kanian na makapaniat kanian sa mapia, mapaniat yang naging utama mapia, fa amilaha nang gelubuk niyan na katabaha Allahu lahu, na isuratun tu wallahu ta'ala parar kanian 10 hasanatin 10 mapia, makna tektak pen wallahu ta'ala agyang kutuwa sa timana amala mapia miya paniatian sampai imbelas yanun na 10 mapia tama na tigu Rasulullah tigu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa hadith al-Qudsi sa maka pitu gatos yan matakap agu tamam natigin sa takap niyan sa didin pira takap mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, wa man hamma bi sayyi'atin, na sadum manatigian ti wallahu ta'ala sadum manatigian sa maka peniat sa marata falam ya'malha urian yan na dan yan manggelubuk mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. May sabab sa may pikir yan nagyang utak ikalak niya si Allah katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila, na isuratun utu Allah ta'ala mapia asati mana kompleto maurit Allah amyang galubukian mana ibarat sa manusia na miya kapikir sa marata galubuk ang panggalubukin yan na sagyang ko to ada pang kapakataling umagyang ko to rasa panggalubukan yan na banya din miya pikir agyang ko to kinggan yan udi na din yan kapanggalubuka sabab sa inakalakayan sa Allah subhanahu wa ta'ala ini pa miya pikir yan agyang ko to karusan yan nagyang ko to kinibaga kaniyan sagyang ko to marataan niya tiyan sabab sagyang ko to kalaksik wallah na isuratun wallahu tu isuratun tu wallahu ta'ala amyang galubagyan sa timana balas amapia kompleto mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah opmanu dani manggalub gagyang ko to niat yan marata sabab sa anakyas ndulan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala anagas nudun na pada pinggilubugyan apa mangurip Allah na gitu na kadustan yan ito mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kaya miya pa niyan ay dusa niya rin nagyang kutuwa dusaan ni atamarata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala so kaya galubgan niya manada niya manggalubag mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay sabab na kagaya kanaban niya inita pala kagyang kutuwa galubag sa misabab sa kalakihan si Allah subhanahu wa ta'ala kaaya sabab pada niya nung kang galubag mangurip Allah na sabab sa adna kiyas nudanun amarata galubag mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na mapumigyan niya nagyang kutuwa marataan niya tiyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na nagumarata ang buwabadha sa imbalasun Allah subhanahu wa ta'ala hukmangon ko dan niya nung galubag ka bisabab sa gyang kutuwa kinikalik niya si Allah na imbalasun Allah subhanahu wa ta'ala sa satima na mapia mangurip Allah ini sumpatun wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang utatirian fa in huwa hamma biha amay koskanyan na paniat niya nuto agyang kutuwa marata yang kapigir sa marata na piniat yan apong galubag niyan fa amilaha na uriyan yan na miyang galubag yan katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahida na isuratun tu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa miyang galubagyan amarata sayyi'atan wahida sa satiman amarata amal amyang galubagyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sebunsan mangurip Allah nasu Allah subhanahu wa ta'ala na tanto kumala ilimu kumangurip niyan isabab sa skanian na igida miyakang galubag so urip niyan sa satiman na mapia na di niya nuto ditaktak pansama ka sapo dunia matakap taman sa taktak niyan pansama ka pito gatos mangurip Allah subhanahu wa ta'ala o di na taktak niya din sa pera takap mangurip Allah subhanahu wa ta'ala misaba po to sa ko kapi aniat mangurip Allah mali dipindi ito ko niat yan mangurip Allah na gusi ko limu Allah subhanahu wa ta'ala sagyang ko to uripan mangurip Allah na igirap man na dan yan manggalubog agyang kutuan niya tiyan mapia may sabab sa anak yas nudon na mapia agalubog na imbala sa minuto Allah subhanahu wa ta'ala na igira sore pa na miya kan paniat sa marata agalubog na dan yan galubog ka sa may sabab sa agyang kutuwa kalak yan si Allah na imbala sa nun Allah subhanahu wa ta'ala sa satiman na mapia
op mano manggelebegyan yang kutu marata agalebeg amia peniatian na aya bu isuratun wallahu subhanahu wa ta'ala na satima na marata amiyang gelebegyan mangurip Allah na bumtak pa wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu akalustaan ginani kala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala siku urip niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginani so manusia mangurip Allah na memaintinan yan udi na lalayunan yan agyang kutu diyan dikapakang gelebeg sa mapia diyan dikapaniat sa mga pipia galebeg kapang galebeg niya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sarak sa diyan ning gulalan lagi mataan aso kang galebeg sa mapia na makay ibaratanan sa degangan na din akala pison mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ka di dempira takapagyang kutuwa kapakalabon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sakala ititila ganun wallahu subhanahu wa ta'ala abalas sitan mo mantagwisa diyan ka kumkan ganing ko suara ko sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.